الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, amma ba'du. Jemaah salat zuhur yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kami ucapkan selamat datang, ahlan wa sahlan wa marhaban bihidurukum fil Masjid Sultan Mahmud Badruddin Jaya Wikramo Palembang. Alhamdulillah pada hari ini Sabtu, tanggal 22 Agustus 2026 Masehi, bertepatan dengan tanggal 9 Rabiul Awal 1448 Hijriah. Mari kita bersama melaksanakan sholat zuhur berjamaah. Adapun selaku petugas pada hari ini, azan telah dikumandangkan oleh Ustadz Fahrul Razi Amanci dan sholat zuhur akan diimami oleh Ustadz Haji Abu Yazid Bustami Al-Hafidh. Dilanjutkan jawisan ba'da sholat bersama guru kita Al-Mukarram Al-Ustadz Habib Hamid bin Umar Al-Habsi dengan pembahasan ilmu hadis kitab Al-Manhalul Latif. Untuk kedepan kenyamanan beribadah, jemaah diharapkan untuk tidak mematikan handphonenya dan barang-barang milik jemaah untuk kiranya dapat dijaga sendiri. Dan kami himbau pada para jemaah untuk dapat berniat iktikaf ketika memasuki ruangan masjid serta dapat mengikuti rangkaian doa dan zikir bersama imam sampai dengan selesai. Demikianlah harap dimaklumi atas perhatiannya. Kami pengurus Masjid Sultan Mahmud Badruddin Jaya Wikramo Palembang mengucapkan terima kasih. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima rangkaian ibadah kita pada hari ini. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu akbar, Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salati, hayya 'alal falah. قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله لا إله إلا الله سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم سووا صفوفكم فإن تشهد الصفوف من تمام الصلاة teruskan dengan pengasapan. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarri nas. Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Astagfirullahaladzim. Astagfirullah. Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab min syarri nafasati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Allahu akbar. Subhana rabbil azim bihamdihi subhana rabbil azim. Sami Allahu liman hamidah. Rabbana wa lakal hamd. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim.
الله أكبر. سبحان ربي العظيم بحمده. سبحان ربي العظيم. سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد. الله أكبر. سبحان ربي العظيم. الله أكبر. رب اغفر ورحمة وارزقنا. الله أكبر. سبحان ربي العظيم. الله أكبر. التحية المباركة الصلوات الطيبات لله. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. اللهم صل على محمد. الله أكبر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. الله أكبر. سبحان ربي العظيم. سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد. الله أكبر. سبحان ربي العظيم. الله أكبر. رب اغفر ورحمة. الله أكبر. الله أكبر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. الله أكبر. سبحان ربي العظيم بحمده. سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد. الله أكبر. الله أكبر. رب اغفر ورحمة. الله أكبر. الله أكبر. التحية المباركة الصلوات الطيبات لله. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. استغفر الله العظيم. استغفر الله. استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو. لا إله إلا الله وحده لا شريك له. له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له. له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له. له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له.
له الملك وله الحمد يميته على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يميته على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يميته على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يميته على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يميته على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يميته على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يميته على كل شيء قدير اللهم أجرنا من النار 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 السالمين اللهم أنت السلام ومنك السلام وإليك يعود السلام فأحينا ربنا بالسلام وأدخل الجنة دار السلام تبارك ربنا وتعالى يا ذا الجلال والإكرام أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد لا يربي ربنا يا معبود سبحان الله 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 العظيم بحمده يا كريم دائما أبدا الحمد لله 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 رب العالمين على كل في كل حال وبنعمة الله أكبر 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 كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يميته على كل شيء قدير ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم استغفر الله العظيم نعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين صلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا
وارحمهم كما ربونا صغارا، ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم جملنا بالعافية والسلامة، وحققنا بالتقوى والاستقامة، وأعذنا من موجبات الندامة، إنك سميع الدعاء. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها، وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء وترك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا ترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين يا الله، آمين يا رحمن، آمين يا رحيم. اللهم عافنا من كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة وشر الدنيا وشر الآخرة. غفر الله لنا ولهم برحمتك يا أرحم الراحمين. لهم فيها سبحانك اللهم وتحياتهم فيها سلام، وآخر دعوهم الحمد لله رب العالمين.
الفتح إلى سيدنا حبيبنا شفيع سيدنا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم وآله وأصحابه وأزواجه وذريته وأهل بيته ثم إلى الإمام المهاجر إلى الله أحمد بن سعد بن عبد الله وإلى الأعظم الفقيه مقدم محمد بن عبد الله وسلم وسلتنا على رب العالمين من مشايخ الأرض إلى مغاربها ثم إلى وكافة علماء الأمر وأولياء الصالحين والأئمة المجتهدين والصفة المحققين والفقهاء والمحدثين وفصل المحلل أرواحهم من مشايخ الأرض إلى مغاربها خصوصا صاحب الكتاب سيد الوالد أبويا أبي محمد بن عبد العباس المالكي وأصوله وفروعهم وأزواجهم وزيرة تسبع إليهم ومشايخهم المتلاميذ والآخر عنهم ثم إلى أرواح المتقدمين في هذا المسجد خصوصا مؤسس هذا المسجد الشيخ سلطان محمد بدر الدين وأصوله وفروعهم وأزواجهم وزيرة تمثل إليهم وأن الله يغفر لهم ويرحمهم وتغشاهم بالرحمة والمغفرة واسم الجنة ووادينا وواديهم وأجمع أنباتنا وأنباتكم وأنبات المسلمين أجمعين عامة وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم كرام الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وإمام المتقين وقائد الغر المحجلين سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه الميامين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. أما بعد. Masyaallah hadirin dan hadirat serta pemirsa yang dirahmati Allah, bersyukur kita kepada Allah SWT atas limpahan rahmat, nikmat karunia-Nya sehingga pada siang hari ini kita masih diberikan oleh Allah kesempatan untuk hadir di Masjid Agung kita yang kita cintai guna melaksanakan kehidupan kita sebagai insan muslimah yang baik, salat zuhur berjamaah yang tadi dirangkai dengan beberapa bacaan zikir dan doa dan lanjutkan dengan sunnah ba'diyah. Dan sekarang kita mengikuti cawisan rutin kita ilmu hadis yang kita kutip dari karya Abuya Abi Muhammad Ibn Alwi Al-Maliki Al-Hasani Al-Makki dan tajuk Al-Manhal Al-Latif ila ilmi Mustalah Hadis Syarif. Semoga kajian kita di majlis-majlis seperti ini akan menambah wawasan kita tentang hadis dan rijalul hadis, para rawi yang menyampaikan amanah, omongan, sabda-sabda baginda kita Rasulullah SAW, sehingga kita tidak mudah ditipu atau dipalsukan orang-orang yang doyan memalsukan. Salawat dan salam terpuji disampaikan kepada baginda kita Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat umat dan zuriatnya ila akhir zaman. Masyaallah hadirin, sebelum saya lanjutkan pelajaran ini, terlebih dahulu saya akan bacakan untuk pelajaran kita siang hari ini sesuai apa yang ada di kitab panduan. Qala Sayyid Walid Abu Yahya Muhammad bin Abdul Al-Maliki Hasan radhiyallahu ta'ala nafa'ana bi ulum fid dain amin. Qala Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala ismuhu kana ismuhu fil jahiliyati Abdul Syams bin Sakhr. Walamma aslama
سماه رسول الله صلى الله عليه وسلم عبد الرحمن وهو من قبيلة قلاوس إحدى قبائل اليمن المعروفة وكان يرعى الغنم ومعه هرة يعطف عليها ويضعها في الليل في الشجر ويسحبها في النهار فكناه القوم أبا هريرة أسلم رضي الله تعالى في السنة 7 من الهجرة عام خيبر وكان عمره حينذاك نحو من 30 سنة وقدم المدينة على وقدم المدينة على النبي صلى الله عليه وسلم حين رجع من خيبر وسكن صفة مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصبح عريف أهل الصفة أهل العلم والعبادة الجاء في الإسلام وعباد المتمتعين برضوانه تعالى إذ هم أصحاب جامعة عريفة عريقة قوامها كتاب الله وسنة نبيه الصابرون في البأس والضراء بأنسهم بالله. يقول أبو هريرة رضي الله تعالى عنه إن كنت لأعتمد بكبدي على الأرض من الجوع وإن كنت لأشد الحجر على بطني من الجوع وقد قعدت على طريقهم فمر بي أبو بكر فسألته عن آية في كتاب الله ما أشاء إلا يستتبعني فمر ولم يفعل فمر عمر فكذلك حتى مر رسول الله صلى الله عليه وسلم فعرف في وجهه من الجوع. Masyaallah hadirin wa hadirat serta para pemirsa yang rahmati Allah, setelah kita usai mengupas tuntas sahabat-sahabat Nabi Muhammad SAW yang mendapatkan gelar Al-Muksir atau sahabat-sahabat yang terbanyak meriwayatkan hadis. Kemarin ada dua pendapat. Ada yang katakan 7 sahabat, ada yang katakan 6 sahabat. InsyaAllah kita akan bahas juga ke depan biografi mereka masing-masing. Kita akan urutkan yang pertama yaitu Abu Hurairah. Sesuai apa yang dijelaskan oleh guru kita Abu Yahya Muhammad bin Alwi Al-Maliki. Sahabat terbanyak yang paling banyak secara mutlak yang meriwayatkan hadis adalah Abu Hurairah. Di sini Abu Yahya Muhammad Al-Maliki mengurutkan atau memaparkan kepada kita biografi sahabat yang terbanyak meriwayatkan hadis yaitu Abu Hurairah radhiyallahu taala. Beliau menjelaskan pertama kali nama. Kita tahu nama kan? Kita nak meriwayatkan hadis, namanya siapa orangnya yang meriwayatkan? Jangan ambil nomor deh. Tanpa tahu narasumbernya. Makanya Abu Yahya bilang, kita akan membahas pertama kali yang digelar yang terbanyak meriwayatkan hadis namanya Abu Hurairah. Itu panggilan. Siapa namanya? Siapa yang berkata? Kata, karena ismu fil jahiliyah, pada masa zaman jahiliyah, nama Abu Hurairah itu Abdul Syams. Abdul Syams namanya hamba matahari. Ini bahaya. Nama matahari. Apa kan hamba? Syams matahari. Jadi hamba matahari. Tak benar. Atau ada menemukan ada anak Abdul Qamar. Hamba bulan. Hati-hati. Ya. Maksudnya kalau ada kata hamba bagus. Tapi kita sangkutkan dengan mudhaf ilaihnya asma' husna. Asma' husna. Abdullah, ya Allah, ya Rahman, Abdurrahman, ya Abdurrahim. Nama ini kalau kita renungkan pada masa-masa 20 tahun yang sudah banyak. Abdul Jabbar, Abdul Qahar, Abdul Wahab, Abdul Razak. Nah, sekarang sudah ditinggalkan nama ini. Tidak. Ya, cuma masih Abdullah, Abdurrahman, Abdurrahim masih banyak. Tapi yang Abdul Jabbar, tak ada lagi dah. Ya.
Memang Rasulullah menganjurkan kalau kamu ambil nama yang ada kata-kata hamba atau kata-kata hamidah, ma'ubidah wa ma'humidah. Kasihlah nama yang ada kata-kata abad hamba ya. Tapi dikaitkan dengan Asmaul Husna yang 99. Ya, Abdul Ghani, yang terakhir Abdul Rashid, ya, Abdul Sabur. Ya. Pertama Abdullah. Atau yang mengandung kata-kata hamidah. Lafaz pertamanya hamidah. Ya, pujian. Seperti Ahmad, Muhammad, Mahmud, Hamid, Abdul Hamid. Bukan promosi, maaf. Nanti salah pula. Nah, Ustaz promosi namanya Hamid. Tidak. Itu anjuran Rasulullah. Ya. Ahmad, Muhammad, Mahmud, Abdul Hamid, Hamid. Ya. Itu dianjurkan oleh Rasulullah. Biar terpuji. Sebab kalau menurut kita Islam, nama itu penting. Nama itu adalah doa. Bukan orang barat. Apa kata arti makna nama? Sebuah nama. Penting. Pertumbuhan anak itu kadang-kadang berkaitan dengan nama. Ya, kalau nama yang baik, mengandung doa, berarti setiap kita manggil doa. Tapi sayang, nama Ahmad kadang diubah. Ahmad deh. Muhammad. Diubah. Abdullah, bagus-bagus. Tidak. Lah. Itu kebiasaan kita. Tradisi kita. Ya, Mahmud, Mud. Mud itu bahasa Arabnya mati. Hamid, Mid. Nah, itu ya. Nama Aisyah, Ika. Singkat. Itu sudah kebiasaan kita sih. Tapi yang bagusnya kita panggil anak kita dengan sempurna. Ya, sempurna agar kita manggil dia pasti mendoakan dia. Makin banyak kita manggil dengan nama baik, nama sempurna, pasti makin banyak kita mendoakannya. Kita tidak tahu kan, kalau nama bagus, pas kita manggil dia jadi doa, kabul. Ya, masa Hasan nanti bagus. Jamil, bagus. Pas kita manggil dia Hasan bagus, anak jadi bagus. Oh, doa. Kita kan tidak tahu doa siapa dikabulkan Allah. Kapan doa dikabulkan? Nah, kita hanya bermunajat, berdoa, Allah yang kabulkan. Dan kita mengikuti perintah. Allah meminta kamu doa, dan Allah akan menjawab. Kita harus husnudzan, doa kita dikabulkan. Namun kapannya tidak tahu. Itu gaib kan. Tapi jangan bosan kita berdoa apapun yang kita akan lakukan, jangan lupa berdoa minta sukses. Baik pribadi kita, anak kita, menantu kita, istri kita, rumah tangga kita, usaha kita, kerja kita minta supaya sukses dan baik. Itu. Nah, berarti kalau kita memanggil anak kita dengan nama yang bagus, yang baik, insya Allah akan menjadi doa. Dan insya Allah kita manggilnya akan dikabulkan Allah sesuai dengan nama yang baik tersebut. Masa hadirin yang dirahmati Allah. Jadi saya ulangi lagi, ya. Abu Hurairah itu panggilan. Nama asli dia dalam jahiliyah Abdul Syams Ibn Sakhr. Walamma aslama, ketika beliau masuk Islam, diubah Rasulullah, diganti. Ya, kawan sekalian, saya pribadi, saya juga kalau santri saya nama enggak benar, nama kurang Islami, saya ganti. Nak, nama kan bagus. Nama patung gitu. Ya, nama kafir. Namanya Johnson. Siapa Johnson? Ya, nama, yang lucu lagi aja. Ada nama On. Tak On. On. Jadi anak ini On ini mondok. Anak ini tak betah. Satu hari guru nyari mantau di pantau. Mana On? Saya tanya, anak-anak, mana On? Saya kata, ya Ustaz, tadi minggat. Tadi ni minggat.
Fir'aun dia. Bahasa minggat tu, lari. Fir'aun. On minggat. Tapi bahasa akan sambung jadi Fir'aun. Itu ada kejadian saja bukan ketepatan baik lah karena model asli. Jadi kita sebaiknya kalau melihat keluarga kita juk nama yang kurang baik, boleh kita ubah. Ada lagi kesempatan. Rasulullah pernah menemui orang Muslim Islam. Nah, namanya jahiliyah Abul Khair. Bapak kudo. Bapak kudo. Baca ada mak kudo. Anaknya, anak kudo. Anak dia. Ya? Bapak kudo. Baca anak nanti, anak kudo. Kata pas sebenarnya. Tidak pas. Diganti Abdul Khair. Hamba yang baik. Berarti kalau anda melihat atau kesempatan ketemu sama nama-nama yang kurang baik, maka sebaiknya kalau baca diganti. Enggak perlu pakai kikal lagi. Ya. Nah, tak perlu lagi lah. Sudah. Yang penting nama yang bagus, ganti yang sebaik. Dulu, sedikit cerita lagi. Guru anak Habib Ahmad bin Abdul Habsyi, mudir pertama pesantren ayat, kemasukan santri. Kemasukan santri yang dari, maaf ya, yang ada dari Batu Rajo. Dia Batu Rajo, Pak Haji, anak sekecil, ini yang tahun 70-an. Jadi masuk ke Ponarian. Jadi, Guru Ahmad nanya, dia ngajak anak dua kok. Sikap gemuk, sikap kurus sana. Pak Ustaz, aku ni pengen nak masukkan anakku ni ke pondok ni. Dari mana Pak Haji? Batu Rajo. Oh ya, boleh. Anak Bapak Haji kan dua ekor. Yang mana Pak Haji? Yang gemuk ni apa yang kecil ni kurusnya adiknya. Yang gemuk besar. Yang gemuk ni. Oh ya. Siapa namanya Pak Haji? Tak jawab ya. Pak Ustaz, namanya keren. Ya siapa namanya? Bagus Pak Ustaz. Ya siapa namanya? Keren. Iya Ustaz, aku tak salah je namanya. Dari mana? Quran. Dari Quran. Dari mana? Ya namanya dah katib Pak Ustaz di kampung. Cuma anak aku baik. Ya siapa namanya? Oh Pak Ustaz, nah. Best, bagus. Ya siapa namanya? Akhirnya tahunya. Ya Pak Ustaz, aku dulu, kami di Batu Rajo tu, setiap selepas Jumaat, khatib dia tunjuk tambahan ceramah. Nah waktu itu ada pembahasan pemberian nama kepada anak atau cucu atau yang lainnya. Nah Pak Kiai pesan, kalau kamu nak tunjuk nama atau mencari nama, ambil Quran. Ambil Quran. Pejam ke mata. Buka. Tengok pergi bocok sebelah kanan. Pergi bocok sebelah kanan. Kau praktek ke Pak Ustaz. Baca Quran Ustaz, nama anak kita. Boleh dia tahu nama siapa? Boleh tahu. Ambil Quran. Siapa namanya? Oh Ustaz, nah. Di kampung, di katik. Dia tu lah. Ya siapa? Jahannam Pak Ustaz. Jahannam. Iya Pak Ustaz, Quran ni Ustaz. Tak salah. Kalau salah, baca Quran salah Ustaz. Oh, nantau. Apa? Pak Haji tahu tak namanya? Artinya jahannam. Oh Pak Ustaz, aku bukan Arab, aku betul Haji. Ya sudah, tunggu Ustaz. Pak Ustaz Ahmad dibeklah kamus. Arab Indonesia Arab. Cari. Nah ini Pak Haji. Arti anak Pak Haji, jahannam. Mengaku Pak Haji nak ke jahannam. Ya Allah Pak Ustaz, tak nyangka Pak Ustaz. Makonya nak masuk ke pondok ni. Panas Pak Ustaz di rumah. Nah, itu dia. Nakal Pak Ustaz, anak pingsan. Aku dah kuat. Emaknya pingsan tu, santaknya. Nah. Dia mengaku. Ya, kalau mana kalau sekiranya? Kita berapa? Berapa? Ya, apa? Kalau terdapat Ustaz lah. Kau yang perlu digobak, apa?
Sama kali 2 hari lagi aku nak tahu nama siapa yang pantas untuk anak. Kata situ lagi Pak Haji, Pak Ustaz, aku nak kuat dengan Pak Ustaz, anak aku ni di kampung nakal, maknya sampai sini kencing Pak Ustaz, lantak dia ni. Oh iya kan, kalau lasaro, mak aku lasaro, ngejuk aku ya. Itu resiko seorang ustaz pada pesantren. Biasa gak nimo anak-anak nakal, itu tugas kami. Tugas start. Tapi kadang yang bagus-bagus tak pondoknya. Itu dulu. Sekarang alhamdulillah banyak yang sadar anak soleh itulah yang sekarang diprioritaskan untuk masuk sekolah pesantren. Sebab untuk menjadi anak yang soleh itu susah. Ya. Singkat cerita, dapatlah nama. Sahabat baca-baca silakan. Oh, mana Pak Haji? Kita tunjuk nama Abdullah. Abdullah. Pak Haji setuju? Kita deal. Setuju. Akhirnya nangis Pak Haji. InsyaAllah Pak Ustaz dengan ganti nama anak kejadian yang baik, yang taat, yang nurut. Sudah. Masuk. Timulah masuk sekolah. Ya Allah, ada liburan pendek. 3 bulan dari situ, lebaran haji, libur 4 hari. Pak Haji, kita bakal libur Pak Haji. Baiklah budak sementara boleh balik. Ya Pak Ustaz, masih nakal lah? InsyaAllah tidak nakal lagi. Pas 3 bulan, 4 bulan, ya, balik solatnya aktif. Tadi, siang banyu tak bangun. Udah dia. Injek sebab apa? Tidak bangun. Tak ngisi baru nangis, baru bangun. Subhanallah ketika dia mondok 4 bulan, balik dari pondok ke rumah, bangun ayah. Bangun aku Pak Haji, Pak Ustaz. Tak yang bilang, ayah, subuh, ya Allah. Ternangis Pak. Besok langsung beli kambing duit kok. Dia pondok, Pak Ustaz, alhamdulillah dengan berubah nama, anakku berubah sifatnya. Nak kenjuk kambing, tolong Pak Ustaz, kikahkan anak itu. Gitu. Jadi nama itu penting. Nama itu pun penting. Dan boleh kita berubah kalau ada nama yang jelek, yang sesuai. Ya. Tapi itulah tadi kalau kita nak tunjuk nama, tanya dulu, bukan yang Google. Tidak. Bukan yang Google, tanya guru. Palembang banyak ustaz-ustaz yang baca bahasa Arab ada banyak. Tidak. Jangan malu-malu. Demi untuk pertumbuhan anak kita atau cucu kita. Nama yang baik. Nama itu kalau tak kuat, beban sakit anak. Saya ulangi. Bila nama itu berat untuk dia, anak akan terbebani. Dia akan sakit. Nah, kalau anak bapak, cucu bapak sakit, mencekik terus, demam panas, robah nama itu. Nah, kita kan sudah nama Siko, tambah 2 pula. Aisyah Fatimah Nur. Banyak berat. Nah, alasan untuk paspor. Kapan nak berangkat tu paspor? Kadang-kadang 3 nama. Kalau nama Islam kalau mak dia. Sekarang nama bahasa Sanskerta. Bahasa langit. Bahasa semut. Bukan bahasa Islam ni. Kadang-kadang. Ya. Iya, jadi hati-hati ya. Kalau anda ingat nama, ya, yang bagus, yang baik, yang Islami, yang syar'i. Agar menjadi doa. Nah, kalau kiranya anda dapatkan ponakan atau cucu nama yang bagus, luruskan ganti namanya. Ini dosa ganti nama. Ya. Abu Hurairah tadinya namanya Abdul Syams, hamba matahari. Ketika masih Islam, diganti sama Rasulullah namanya Abdurrahman. Abu Hurairah namanya pertama sebelum dia masuk Islam Abdul Syams, artinya hamba matahari. Dok, itu adalah hamba Allah, bukan hamba matahari. Ya, matahari itu hamba. Kita hamba, masa hamba ini sebab hamba lagi. Dok, jadi ganti maksudnya Abdurrahman. Abdul Syams bin Sakhar, salah satu batu gunung. Jadi tetap ayahnya tetap Abdurrahman
Abdul Hamid bin Sakhr. Wa huwa min qabil Daus. Beliau ini termasuk dari suku Daus. Suku yang besar di Yaman. Salah satu suku yang ada di Yaman. Nah, ini cerita ini, kata-kata Yaman ini, kita akan menolak ada orang ngomong di medsos. Lebos mulutnya. Nandakan dia tak baca banyak buku. Kata, orang Yaman kata yang alim. Oh, sahabat dia tu. Ini sebatan untuk dia. Ngatung orang Yaman kata yang pintar. Dia lah pintar. Dia profesor doktor. Kata, sikap. So, ihda gawail al-Yaman al-ma'rufah. Dia salah satu suku yang ada di Yaman. Sebab tu orang Yaman. Sahabat dan banyak lagi. Kalau anda buka di buku sahabat, banyak asli Yaman. Bahkan mendukung masalah perjuangan tu, banyak orang Yaman. Jadi kadang-kadang itu cuma cari pamor biar viral. Ngucap-ngucap, udah domba, fitnah orang. Ya hati-hati. Nah, di medsos kan cepat beredar. Atuk kacik yang mana pintar ini, nyebut kena yang bohongi sini dari ikan. Iya, okey, memang banyak. Dari ikan banyak, bahkan dari Persia juga banyak, yang dari Semenanjung Arab banyak, dari Rusia ada. Ya, bahkan dari Indonesia juga banyak. Kita boleh nutup mata sebelah. Kita harus sekarang menjelaskan pesan Guru Ana Habib Malki. Kalau kita menjelaskan untuk umat, harus komplit. Jangan nutup yang lain. Jangan melek mata sebelah. Buka mata dua belah. Kiri kanan ada. Sebut ke galau. Biar contoh ini. Kalau anda berpihak kepada maulid. Bolehkah maulid? Di sana kan banyak pendapat. Memperingati Hari Lahir Rasulullah. Boleh dah. Jangan anda menjalankan pendapat anda. Dua boleh, beda ingat. Tidak memperingati Hari Lahir. Silakan kata anda ingin. Kalau anda memang bijak, memang anda cerdas untuk menyatukan umat, ungkap pendapat. Pendapat pertama gini. Pendapat kedua begini. Pendapat ketiga begini. Pendapat keempat pendapat aku demikian. Selesai dah. Ini dah. Ini biasanya agak ekstrim ni. Paham Salafi. Ya, yang mengkultuskan pendapat, memaksakan pendapatnya. Bidah, sesat. Padahal dia tak tahu apa sih maulid. Maulid itu artinya, kita ya. Kita membaca sejarah. Tuh. Semua maulid yang ada, yang beredar kita, katakanlah Barzanji, Diba, Syafar Anam, Jaulame, Simtud Durar, Burda, Al-Madih. Semua itu menceritakan tentang Rasul. Tentang Rasulullah. Kehidupan Rasulullah. Sampai beliau mati. Sejarah singkat. Biografi Rasulullah singkat. Itu maulid. Namanya maulid. Sebenarnya kita baca sejarah. Lihat di pasal-pasal maulid. Hari lahir Rasulullah. Ini perjuangannya. Ini mujizatnya. Ini hijrahnya. Ini Madinahnya. Ini dakwahnya. Ini ghazwatnya. Ada kalau. Berarti sejarah singkat. Kalau ada orang larang baca maulid, berarti melarang kita baca sirah. Berarti kita dijauhkan dari Rasulullah. Itu rentetannya. Secara langsung, kalau ada orang mengatakan, jangan baca maulid, berarti kita jangan baca sirah. Itu intinya. Boleh kita kenal Rasulullah. Nah, orang nak kenal Rasulullah, bacalah. Dibaca buku. Cuma maulid, kadang-kadang banyak yang tak tahu arti. Ya, karena kita ambil berkah. Dia maulid. Kenapa? Kita nyebut Nabi Muhammad. Di maulid itu banyak menyebut Nabi Muhammad. Jangan ke Nabi Muhammad, ikhwan. Kita nyebut nama-nama ulama kita. Orang alim, orang abid. Ya, yang dekat dengan Allah, itu rahmat, tetanan rahmat. Rahmat turun.
Nama mana Sayyidul Anbiya wa Rasul? Rahmat lagi. Ya. Kita yang paling besar rahmat Allah itu kepada kaum majlis. Jadi kalau kita hadir di majlis maulid, berarti kita meraih, menimba, mengambil, ya, mendapatkan rahmat. Kalau ulama aja dapat rahmat, bagaimana Sayyidul Rahimin, Rahmat Rahimin, Rasulullah? Otomatis rahmat akan lebih banyak, lebih besar lagi daripada Anbiya, daripada ulama. Jadi nggak usah usilah kita, ya. Yang tak galak maulid silakan. Tapi yang nggak asyik, yang lucunya maulid dia galak, nasi minyaknya galak. Ada, duduk doang, ngokok, pas makan lantak dua nampan je. Ada manusia itu. Maulid nanda, kok galak dia. Astagfirullahaladzim. Maaf ya, agak sedikit nyimpang. Tapi ini karena sesuai dengan pembahasan kita mengubah nama. Ya. Jadi usah merubah nama yang kurang baik menjadi yang lebih baik. Dan berarti harus dari awal ada tasmiyah. Jadi milih-milih nama ya, tadi ya. Singkat kata atau khilafah. Kalau Anda memilih satu nama, ingat carilah nama yang baik. Yang ada intinya doa. Agar setiap kita manggil anak, ya, berarti kita manggil dengan doa. Jangan disingkat. Jangan disingkat. Atau panggilan yang benar. Nah, itu berbahaya. Dan doa, nama itu adalah satu doa. Kalau kita Islam, nama itu adalah doa. Kalau Anda dapatkan nama yang tidak baik, kalau bisa diubah. Kalau masuk ijazah, caranya ditambahkan. Kata masa Iko. Tambah Muhammad Iko. Tak ada arti Iko. Rikun. Arti ludah. Tengok di kamus tu. Kita tak percaya mana. Lihat kamus. Rikun tu Ra-Ya-Qaf. Artinya ludah. Kalau Iki berarti banyak ludahku. Iki. Ifki bagus. Mana pun artinya. Kalau Iki banyak ludah. Jadi makanya nak tahu, jangan asal yang keren, atau memandang, nama Ifki ni sukses. Jadi bisnismen. Namanya anakku. Jadi orang yang kaya, layu. Tidak begitu. Rezeki di tangan Tuhan. Allah sudah tentukan. Bukan nama. Nama itu untuk kesehatan dia, untuk pertumbuhan dia, untuk mendoakan dia. Masa rezeki tidak ada kaitannya. Itu almarhum Abdul Halim. Orang kaya. Nama anak Abdul Halim biar kaya. Itu. Salah persepsi itu. Ya, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ada manfaatnya dalam pertemuan kita kali ini. Semoga Allah SWT akan memberikan kesempatan berikutnya. Kita akan bahas lagi apa aja kerjaan Abu Hurairah sebelum dia masuk Islam. Al-Fatihah. Iya, kami Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma anfa'na fima 'allamtana wa 'allimna fima yanfa'una warzuqna ilman nafi'a wa rizqan wasi'an halalan tayyiban mubaraka wa la 'adaba 'alaih bi rahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Rabbana karim.